Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Naimbag nga orasyo apo, Chairman. Kastamad. Kwa, mabainak ko ma. Taawan madamag ko unayin apod pak. Ang mga no ada iduldulin yung iti kaudyan a lockdown, Chairman. Idol-dolin nga. Apod pak Food pack. Nini. Ay pasensyakan. Nabayagan nga awan makun ko na food pack. Kasi nakit masibsibot mo ti COVID. Saan pa? Ay, awan gayam, Chairman. Ang mga no saan da ka mailasin. Siyak tay putot day di kumparyo a kumpad. Siyak day tay tinakyasan tilastog ana ikamkamang. Ha? Ada putot na kanyak day jay. Kat matay laki di iti bisino kaskasano, Chairman. Amo yumot. Nabayagan at imangad iti barsa nga day di kumpad a kumparyo. Awan maten ni inang ko. Taga puta masadot maten nga aglabandera. Insadag ng tibagi na ijay nang tuntun ken kwa na nga ex na. Anya? Iso dudua kamin ijay anak ko ijay kalapaw nga kay suna natawid ko. Nga isut ma ko na abalay me. At idugmut basit tilitan niyam. Anyat nagan mo itayan. Barbara, Chairman. Ngam basibas ti ad-ada nga awag dagiti makaamam mo kanya. Si Kanda di magbagada putot ni pare kumpad, akayarigan na ti may basbasibas. Uwan, Chairman, siyak day jay. Kurang na lang ibasibas na kano ni inang ko idi agtawanak iti talo aginggat 5 ta sulpeng ak kano anagubing. No asino la kano idin ti mga awir kanyak ta nasadot nga agaw awir ni inang. Wen, si kagaya man day. San met nga ta akinasadot ni inang mo ti mga awir king kaide, ti umay mo ibaga kanya-kanya. Ay, talaga saan, Chairman? Taumayak umasog iti kaasiyo. Maulasan. Apayan. Isos, apayan. Maulawak iti bisin. Ha? Kapay kapsat. Ulaw ka? Ay, agyaman na kagawad. Mga asim, sarapan nakman. Ang mga nung maidasay akon. Ay. Kapay maululaw ka? Unsa? Maululaw sa itibisin na. Iso anay bagtadakan duming. Dumawas ka man lang ita kantina at yurdiram iti mami. Adun sa pa iti bagana. Kat mga no aglos doy ditan adi na pa'y naibaga amin agagara na. Ay, man, hay. Thank you, para manantak iti mami. Talaga anabayagan ajak amu ti ramanday ta. Ang kiyam-kiyaman ti panagkita. Alan na duming, mapan ka mangalay ti mami, ijay anis ka. Agsanggir ka pala dito itugaw kapsat. Ilan ka iti mami. Thank you. Agyaman na kito'y pudpag, Chairman. Kagawad. Diyak to malipatan da ito. Gaputa adda pasurot na amami para ije anak ko. Sana makuna a food pack akasi tinaggap-gapo kadagiti na ayat a nagdondonar. Idi kang itingitan ti COVID data basibas. Nagkapulay ti bulsa kaun, tinaigatang kadagita. Day tangarot ka, Chairman. Special a food pack. Ta ginatang laeng ni kagawad doming dita store. Sige, thank you manan. Di kay madanagan. Ta ikampanya kayon to inton madanon ti eleksyon. Bye-bye! Ay. Yaman pa'y pimanawan. Ngamnay, ang mga no agsublin to doming. Ha? Agsagana ka.
Si kanto mo timangtad iti food pack na. Tikit di ko nayaw. No da masabat na apada na mo tamabisain. Ay. Wira da masabat na apada na nga anak di sadot na. Uy, nagitay mangyasog iti bisinda ti makunasa daw. Tano nagagat da ko ma, saan da ngagbisain? Unmit. Duray man mamin lockdown tayo no nagagat ti tao. At dalata pagbiag na nasayat mo. Nakapanahon day jay kun addakan. Agawid ak pailaang. Ha? Si kanti manguray iyaking duty nga officer of the day. Uray agawid kan tumutain no addan ni kagawad padtok. Wala tamuhon nga umay day jay. Nabartek kano'y dirabi. Amang ano adahang Uber na. Iso nga rod ngaklone mo na si Kati on duty. Isukat mo niya duty. Sige, mapanakon. Bye-bye. Nagpas. Para sulatak manan. Makapatuglip. Awan mo't may saro nga taon iti baranggayon. Sabagay. Adun na iti kayat at yung stay at home. Kaaduan ka na iti kabaranggayan, ti mangurayan iti second dose da iti bakuna. May balbalakan ka na kuha na ti saan da nga irurwar, no saan na napatag ti gagara na itirwar. Kasapulan da ti inana. Ay gingat madanon ti may kaduadaras ti panagpabakuna da. Mayat ti kastoy. Stay at home na iti tao. Awan una iti umay kundi reklamo iti no anyalalitan. Sapay kaduan ang iti sadot ti umay. Panakunadan sakit agub-ubog ti makuna food pack. Pinton kon ada mabirngasan na iti food pack. Ay na. Ay nga ito no iridip ko biit. Makapasikur at talagang di kastoy. Sapaya kaslad na kaguram. Dahito man face mask. Makapasikur no kastoy nagtagaang. Ay, agkalimtuosan na taon. Anos pa lang bakit? Imbag to lang no, mabakunaan amin na tao. Tirigat na kat aduma ti mading agpabakuna. Di kad adulat ta dagiti agpas positive dita. Ay, tangaron. Iso lang tultuloy latamot ti protokol. Awan mabalin tayo. Sapay awan disiplina na dagiti kaduan na kabaranggayan tayo. Adumanan ti agdudupong iti sangot ti istor ni inasak ka. Ay, Imbag no di ag-high blood mo na ni inasak ka no di na mapapanawid ah. kapilitan nga ag-high blood No di da pa'y lapumanaw. Agngiwat-ngiwat itayon. Nang rikip sa mutin ni kakasak ka, danda ni awamot lako na igistornan. Kasano, ginulpin dagitay mabutang iti lockdown, apay, di mo amo lakay. Malakdown tayo ka naman Ay wanggayam. Ay amo ka. Sa di mo imbagbaga, tas sinaapak kumati na panakitsinda iti abastuta kabayatan ti lockdown. Ay, masapul ayat ti ado aleben. Adun to dita ti masida. Di ka pala na iram aya. Anya? Awan problema ore lockdown.
No nagagat ti tao, oray ka na yun ti lockdown, awan problema. Ay, sa bagay. Anyan. Munay kat ngamin dahi tuyan, nasurukan ang makatawan ti lockdown. Nagadudita nga ugot ti kamuti, rangaw ti karabasa, kas kada parya, kabatiti, kinanyapay dita. Wan matkit di Narnuuyan pa'y kat di ati ibunga di papaya. Wen, adu ti mabalin na pagbiag no nagagat ti tao. Iso nga okay laeng no lockdown. Ay, kasla makit kita konti mabalin ang mapasamak. Awan no kastoy latta. Mapasamak nga. Dito'y barangay Adun tuman ti reklamon kesyo saan anaikan iti food pack. Isa may mayat sa nawanan na ita full pack. Pag-aapahan lang. Di ba yan yung latta dagiti agaapa? Basta ramidan nyo ti umno. Nya kumat problema. No maminsan. Gusto mati ko na nga iti daduma amay ikan. Bibiyagan lang nagiti sadot. Imbagkid di ata aging gaita katada pala agit ito iti full packs. Una niya. Ngam, san mo't amay ibus dagiti reklamador? 1 mile. Kasi ti reklamo na iti saan na ikan ide iti sap. Natay 8,000 no 5,000 pesos. Wan. Ado tinagreklamo ide. Taado kat nga rod mat ti saan pagustuhan. Una, tagkukontramot ngamin ide ti impormasyon. Kuna ni Presidente Digong ide, amin kat may kan, awan malabasan. Ngam di ma-implement na itan asap. Adumot ti sana naprobaran wano awan iti listahan. Noon niya ka ngamin ti inararamid niyo DSWD mo't ide ti agaprobar. Awan mabalin mi Talaga narigat ti kastaw. No, pa'y kasta, saan narumbang agreklamo kami, nga po iti kadot ti asikasuin. Taday ti duty mi anabutusan. Public servant nga ron. Talagamit. Ang nagsaw dagiti kakadwayo kagawad. Ay, kunam nakadagdagsan ti trabaho dan. Gagangay, kalaga di kakadua. No awan ti pandemic, panagkunakat, awan mat aramidan nyo kahit. Iso na, ngam no siya, yaklaki yaklunan nga awan tan trabaho kas kagawan. Ado ti kakadwam, agsauda kat nabambanog da. At dapay mangibaga nga agikat dan sa laangan. Angam, mamati aktuki din. Agin kukunala day jay O sino tinag ko nang agikat? Jay may isa kagawad babae. Ay, di kagawad tilda. Appointed la na dyan. Ngam nagsaw. Kunam lano kasasayaatan launay a tao. Bay-bayan milatan no ka. Makauma. Herman, Apay bangkog. Lockdown mo. Isong awan ka nun may. Anya. Ne. Kasano nga rudan. Katawan mo ten food pack. San pa'y kidi nga amo adawin no awan. Tanabayag mat nga awan agit itireng. Isus ako ay kasano nga tan chairman. Ang mga naging gaitipan nakalpas ti lockdown tayo kat natay kami mataminan asimumulagat iti pamilyak. Anya. Apay kat kami dahi ti o COVID Ne. Kasano data? Awan la ka diti pamuspusam nga ama ti pamilya. Tapnusan kayo amatay asimumulagat ako na. Ito yung araw, chairman. Umayak agpagpakaasi. No awan itad ti kubyerno akanan may. Nila mabalin. Da kayo langan ti mga asi kada kami, chairman. What?
baka mutlat may babain. No matay ti kabaranggayan nyo, gapot bisin, gapot da kayo ti chairman. Aya! Kastaya, bangko. Ewan na, nang runag ti mayak agpakpakaasi kata kayo. Ay sus, no, saan da kami akasyan? Ay sus, kat mabainanak lang ita, jak laam mo, no anyat mapasamak kanyak, chairman. Oh, aday ta. 5 kilo abagas, 5 sardinas, kan 2 a corn beef, ting kargak tita supot. Ay, agyamanak manang soping. Saan kayo mo't gayam ana imot? Manangaasi kami matkat, kadagiti agpakpakaasi. Sa nagaputa kayat may, ti agpabigbig, no di kat mga asi kami. Awan kat, thank you, manang soping. Ala-ala, ingkan. Agawit ka. Oo, sige. Ibagak iji ka arubak, ta umaymat dito yan. Sige, manang. Naglukaw. You. Ay, sus. Amangan no pagarupan dagiti daddo, mga adasimang putakon pak. Ay, Saus. Apay ngay. Si kalat inikanda iti relief bangkaw. Ay, kat. Ay, nga magpakpakaasi Takaasan na kamay. Aya. Ay, inak man may. Inkan. Tama nang nga asya talaga da chairman. Umuna, inka iji barangay hall. No awan relief ijay, sigurado. Ibaon na ka ni chairman iji balayda. Ibagam kan ni Nana Supeng nga imbaon na ka ni chairman. Ukas dilaan. Aya. Ay, sige. Mapanak may. Apaya, talaga nga awan matlaban yung italak down, koreng. Ay, awan takasanaw. Di mo't simsimrag nila kay ikaw na ijay trabaho na. Nagrigat ka numoy. Kastaya. Apay, anya dyan nastrakan na ya. Ay na, para kiwar iti siminto Makabandog ka numoy launay. Iswa sana simsimrag. Di mo't amaw nga ag-lockdown tayo gayam. Anya pa'y ngay, bisin awan mo't maala akaasi. Lagit di Inka nga ro din. Ibagam, asim madut nila kay mo nagtrabaho ni nga awan ko na tayon. Matay kami itibisin ko nam. Kasta, nakitam ni Mang Bangkaw nga nagbitbit iti relief. Iso ngay mapal ka, kat imay kamot nagpakpakaase. Apay ngay, isulat may ikad. Nala, ingka nga di barangay hall ibagam kan ni chairman. Ay talaga ama pa na. Sige, labasan ka pa dito'y parahangan niyo. Sumambutak! Saya atem ti makisarita kan tatang ko manang. Mga numara na am ti pudot ti ulo na. Apay, agpapudot aya, Rosa. Kasta ti ko na ni Dumeng. Baring 5 miisan. Isang ala, mapangkalatan manang. No kasta, nakitam ti bitbit ni Mang Bangkaw. Isa nga umay kamot itagpakpakaasay. Saan adaka? Isti may mangyasog itirigat ako nada. May mayat ti kastoy iti panagkunak ngam daytay mapanak agtakaw. Anya, Sana ya kagawad. wala. Nagtakaw ka kat matiliwan na ka, may darom ka. Malaksi na may babain ka. Amanga na mabalod ka pa no saan nga umdas ti panagmulta masupapa kiti nagbasulam. Ay kaumay. Iswa pangaasiyo ka di kagawad. Matay kamin iti bisen nukwan. Saan kami matay iti COVID. Ngam matay kamin iti bisen kagawad. Naimpaglagit din dasan nga entero a barangay itan ti malakdown no daag positive. Wen nga rod.
Ngam sana dayta, ti mapaliiw ko itan. Anya mo tinapaliiw yaw, Chairman. Ima dun sa ti tao di ti barangay. Takasanaw, talagan samot manmanon dagiti nakasubli iti trabaho da iti syudad. Nagpaisureta. Iso nga madutis tambay. O, kas iti datag pigso-pigso la sa mungsungan. Nimot dugsol. Ay, bangkog dayta. Delikado. Kita nyo tadjar na na. Nakakaasi. Kampay idimot na. At nung nagiinom na di kalman. Ang dakat nga ta hangover na. Uray, igatang kulat. Gasti na ut nga arthritis. Arthritis ko ti ikaasiyo, Chairman. Kasta. Kimaro ti araytiis mo. Wen, arthritis ko namot ti dadoma at ay sus talaga mo't anaot-ot no kumaro. Mga lodi yung mat nga mintang tanggado na iti may parit at raon. Ay awan tanuan niya't adda isot si daon. Iso arak ti adda. Ano saman, kasta. Nay, bangkaw! Nauna anak sa manay. Na, tagagaray ha. Ay talaga nga ang kagagawat. Panagluluto na nga may napaw. Gayam isa ang kaon. Kasanaw. Ay, naikat manan nila kay ikaw. Ijay inaplayan na. Anastrikan na at trabaho. Ket ita. Ay, Chairman. Oray sa nga gasot la pisos ti ilibusyo kanyak. Bigbigak nga utang ko ana imbag anak may. Ay madamdama ka nakasarita da kagat na pormi nga otoy arthritis kaon. Ay sa kuman ati una enyo Chairman gat na. Ay, sos. Ay, delikado tayo. Abay ngay. Lala. Ginginod ngagpaiso. Ay. Chairman, tayo tawata ko na. Nika. Ang mga numero pati barangay haul. Ayan, sos. Dakpaya kaya timatay. Ay sos. Rumor tayo nga rudan. Rumor tayo. Ay, Duming. Natibker ti barangay. Apay nga imbagam nga mga numero ba? Chairman. Nagsardo nga tingin-ginan. Kilat na diya. Nang kitutsal niya po Diyos. Anya. Kita niya man yung sadot akampay edi agar arthritis. Naglimpyo matitaray na. Gapitigigtut na itimbaga nga mga numarba to barangay hall. Ni. Ayun siya. Kigtutan ni Apo Diyos na kiti sadot. Ay, kumpormit pagrason ti sadot at tao. Sadot? Ewan. Imanong ti sadot. Gapoy ti COVID. Domi! Mabali namin! Nagsapan na ita makikaro ba? Duming! Rosa! Kaling kaya! Ni Tatang. Nagsapan nga wala tayo. Question naman Salmit. Adya kaya! Ingkakat pastra ka na, Dom. Delikado tantumanan no kwa. Umay tatang. Sapay kumatad karga ti tirmusyo. Makakapkapya launa yan. Adan tatang. Sinapak ti nagpaburak iti pagkapay. Pero sa, agkapi ni tatang. Umay kayo di kusina, Tatang. Awon man. Ay na, malaminak launa yun. Nagsapan ni katugangat ni malatiw. Kaslan na kuturan na siyakok titsura na. Naggap-gapan na nga taabig-bigat. Dom, dumaos ka man itihat pandesal igestor da banay. Naibos mga minan ti arena. Awan lutok ahat kay. Ay, uwan.
Tatang, mabitak lang. Uy, Imbag ta day bursak ita ya 50 pesos. Isang tigatan ko. Ay, andan sakit. Aniniwan ti pinasugnod kada katuganga. Amang ano agin nunada maran nga may agipulong. Nasigsigla tati makyas ni tatang. arsagid ni nanang yo. Isuasan kon nga inura, yelotun na apo to nga ora isot pakapangpanganak. Ala, agluluto gayam iti putaw. Ay, kaya't ko day chay. Ay, di mapan kay day. Ngamnay, sigurado anay nayunan ken kisayan naman iti istorya na amakagapo iti alati ko diti balayaw. Di kay madanagan. Kabailak nga aywan ni nanang. Hanggang, apay nga men. Kat no tilay palpalagib na. Nalaing kadimot lang agluto ti puto ni mahal mo. Kung kuna nakit din. Anya? Manya kat tinakalaglagipan na ng damag iti kasyagat. Isumot ti mahal ko. Amang ano'y magbagayo lang nga iso ti mahal yaw. Itilaang sao. Sasawamit, may sakabit. Ang kakatayay mo na yun, jay apos ngayon arsagit pa yapadam. Ala, da kayo samo ti arsagid. Tuuray la tinakyasan yung jeputa, pakapangpanganan nyo launay. Ay, di ka man mo. Ang kakit din. Naluto itan jay puto ni nanang yo. Ngela di kan to tituin no kwa, ha? Wanan. Nala, kapin nga dito tinimpla kadagbawan. Baliwan tayon to ti agtimpla mananin ton isang put ko ti puto yo. Maray awak itinagandag iti talken tayo iti ponirarya nanang. Inggo kan ingga. Wan, taadan sa istorya nakaigapwan ti kastaan na aganda. Birngas dalaang matkat inggo kan ingga. Aya, ay, kunak man. Oh ni, aldawan. Apang ano sapsapulan na kan di asawa. Di kan sa nagpakadakan ko na ako nam. Masurunak mat kiniduming no dadduma. Isuabay anyo latak. Kapada ni tatang. Anya, ada saan nyo nagkinaawatan? Basit la day jay, nanang. Awan danag ko kiniduming kanaanos. Isunto pa iti mga ayo kanyak Saan akas kini tatang? Amo yon, di kayat ko asawan. Ay, naggasat kan anak ko. Ay talaga, nanang. Uri agdadata abasol ko no dadduma. Kat iso pailat kasla nakabasol ang mga ayaw kanyak. Diyak ikaskaso. Amok no apay akasta ni Doming Rosa. Katday ta, tinagdumaan da kan tatang mo. Anya ti amuyaw? Kapilitan nga agan anos tatalagamot nga ay ayatan na ka di asawam. Kang runaan na, di na kayat ababalawon ni tatang mo. Anya? Kat ni tatang, di na kayo ay ayatan unay aya. Sobraman ni tatang mo no dadduma. Amo mon, di amam. Kanayon na la blackmailin ni Dumeng. Sa bagay. Kanayon ani Doming ti agikaro. Un nga rod, iso adi ka unay mo't ano ko Liklikam asikati kanayon nga agpasugnod, taka asimot. Nalawanan, nanang. Sa bagay. Grabe mat nga agpaiso ni tatang no agsaukin ni Doming. Iso nga rod asikan ti agpasensya. Narigat mo't no kanayon natan ani Dumeng ti agpaspasensya. Nagasat ka kadi akin ko Alam ni, siyak samot ti malas no dadtuma anak ko. Alawanan. Ay, ayan tayo cellphone ko. Sigurado, imawag day jay. Kita Ay, mabit lang nanang
Check apak na daawag ni Dumeng. Ay, ala, nakadado ti Miss Kulan. Kung nagtumot, awaga maun. Ang mga nagpasugnod kit di ba't ngagpaisong. Ay, mabitlaan. Basa akto'y text message na. Sige, pasensyan. No di naksumbatan, anyangay. Saan abale, ta saan kan nga awagan, tapno saan kan masinga. Na? La, nagpasugnod sa matan ni Dumeng nanang. Sungarod nga awaga maun. Kat ipakaamumatan, mabalin tayong timang lukat manen, iti negosyo tayo apo ni Raria. Mabalinin ti ang palamay. Wan nanang, awagak man ngagpaisaw. Ni Rosa na ito mo awag ay. Saan ka man matasong bata? Bayak kita. Oray mamin anumat nga mawag, daksong bata. Tapno marik na naman matirik na ti sana masongbatan ti awag na. Tita, may isa. Kita man ulitan na ti umawag. Una kun kay. Daksong batan. Kan sa anak nga agawi din ton malam. Maturog at tulito yan. Rosa mo dito umawag. Hello, Rosa? Nanang, adadita ni tatang. Wen. Apa aya? Amuna ka din sa dino ti ayan ni Dumeng. Di pa'y ngamin simmang part. Anya? Out of coverage mo ti cellphone na nawagan. Ay, naglukaw. Napanan na ngay. Apa di na inyawag kun ka no da bilang napanan na kat sana makaawed. Awan pa ka amuna. Uray text la kumamay. Ay, mabitlaan. Kasaritam ni tatang mo. Ay, lakay. Kasarita na ka ni Rosa. Tadi pa'y kano simmang put ni Dumeng. Matuuro ka kung adi si Balayaw, tanay. Abangan no sana sumangput ni Dumeng. Awan ka duam. Nanang. Apay nga min aya. Anya ti saan nyo anak kinaawatan. Tay mabot kayo iti kasta. Itaman pay. Di mo kat sobra-sobra ti panagayat na kan ka. Dakman amo. Kaslawan gaganay gaya na itay bigat. Kasla di nagpay mangmangag. Iso, pinanawak mo na sana ka nagsasao. Isumot lagayam Amangan no nagpasugnod mutan. Diyak kamuwa. No di panawon ti stricto a protocol. Okay lang kumata distancing. Tay ko na kon Rosa. Amangan no napnon mutan. Iti kas diyang araramida mo no trato ni tatang mo kun kuana. Sa di mo pala ikas kasumat. Ay talaga distancing dayta na di na oras. Makamo ni ti biyag na no kundi pasugnod kit din. Di uray ag COVID akon. Ay maditikas ta angay magpagapanak ko. No adda saan nyo apag kinaawatan ay kat agsarita kayo tay kunadan heart to heart talk. Kasta ter aramidot kang tatang mo no dadto makay. Kasano pa makasaritak no di mo tinagawid. Total distancing mo ti kayat nan. Awagam nga rod. Uray ka pungtot mo, tapalam anak ko. Ibagam nga agawidan, tagsarita kayo itinaawang. Itepay nga awagak, ngamjak makontak. Out of coverage. Siguro, inidap na dyan cellphone na. Ay, daytan ati made, no di na kaya ti makisarita kan ka. Wano,
Amang ano damot ta ni ti pagpalpaliwaan. Iswadinan mangag tuon iti cellphone na. Wano, amang ano naka-silent mat. Iswadi na mangag. In-text ko mat. Imposible di na mabasa day jay. Ornosan nyo tabagbagyaw. Iswati mangurnos iti bagina. Awan mo kabasol ko kan kuana, nanang. Agronda tayo umpong. Bareng masalamaan tayo dagiti agmamanok. Agrayra damanan kay. Un kagawad. Nakita kita malam dahil maatap ng agmamanok. Basta kasi ti atapon yung agmamanok. Agdan aya pamanaglag. Ni Tokake, kagawad. Nya. Kasanong ibaga manadya manan ti suspect. Saan aya nga idi saan pa'y anapan ni JB Call? Kahit kanayon idi nga adda matakawan. Wala ya. No saan nga itlog ti mapukaw kadagiti bake. Mismo ajay agit itlog. Uy. Ado pa'y idi ti matakaw a para palot. Ado ti mataktakawan ni ti manok ini. Ngam idi inayaban ni inana nga day JB Call. Si Mardang tagtatakaw. Awan eden tinatakawan iti manaw. Wala ya. Katita, nagsublin dito nagbugsotan nito kake. At naman nagsultop ititlog ti manok. Asaan mo't ajay akin manok ti nagsultop. Ay tangarod kagawad. Nabatad daytan nga ebidensya. Ala, ibagam man nga rod karagiti kakadwat agsagana tayo. Agronda tayo ita. Ang kagawad. Kunak no agawid kay tayo. Da kami latanti agtanod no ka. Saan? Kadwaan kayo. Sakti Committee ti Peace and Order. Isa rumbang lang at dak akadwayo. Diyore umyanak to niti outpost kat mabalain. Ay, sabagay Thank you kagawad. Laki din. Ayabam dagiti kakadwa di tarwar tag sa sarita tayo nga umuna. Sakbay nga grunda tayo. Wan kagawad. Oh, kakadwa! Agsasarita tayo kano, kuna ni kagawad dumeng! Saan niya pagsilawan nagtapaslet yaw? Uray kat silagmay. Tapno saan data basta madlaw nagitagmamanok no bilang naggaraw damanan. Wana kagawad. Kaptatno maripot tayo. Anya nga tanoy jay ayan dagiti ado ti manok da tintay pagpaliiwan. Napintas na ita singasing mo. Mayat no kasta. Ala, ibagam na sino lang itagtartarakan iti manok. Tay jayan ti papanan tayo. Ni Mang Oswaldo nga ex-abroad kagawad. Ado ti tarakan na ang manok kas kadapataw. Sige. Agdiretso tayo nga roda ni jay. Wan kagawad. Pinasayat. Kuntakan tayo mo lang iti kakadwa tayo ang nagrunda iti laod. Ibagayong agsasarak tayo iti waiting shed nga sidag iti balay da Oswaldo. Wan kagawad. Ituloy tayo ang kagrunda. Diretso. Iyayan ti balay de ex-abroad. Talagang sa nagpasugnudan ni Dumeng. Agingga ita. Out of coverage pa ilang ti cellphone na. Nay, Rosa, kunak lang no nakaturog kan. Anda ka pa ilang dito yung kusina. Nay, nakaring kayo matkayam. Mapana ko may TCR, ngam nakita ka awan ka iti indam. Nanang, Apay, kasanon agpat nagkatsak maura sumangpot ni Dumeng. Sakit. Diyak pa imot makontak ni cellphone na. kat anya nga rod ngay. Urayam lata asumangput Amangan nenton bigatan asumangput no nakipagtanod kit day. Anya man to ni Dumeng. Bayam latan. Maturog ka kit din. Saan nga iso ti pagpuypuyatam? Madanag anak nanang. Amang ano niya mat tinapasamak kan kuanan. Urayan tati awag ni tatang mo. Tainawagak itay. Imbagak at dumawas iti barangay outpost.
Amuin na, no ada ijay ni Dumeng. Ay, basol ko lakit din wada sana na saya ta mapagtang ni Dumeng. Anya, Wala nang. Aglablabusak mat nga minudad duma. Sakit kasjay mat ni tatang. Saan ang makapudpud no ni Dumeng kankwana? Iso napunwan wano naumangatan ni Dumeng. saan kang agpanunot iti made? Ala, intakit maturugan. Eh, nanang. Anya nga tano inakitaan no aday sa barangay hall. Anya, si kakit di. Tumangan ti rabi maturog takit din. Sa anak mo't la makaturog. Anya, kita saan ka makaturugan? Ala, umay kan, agkaid data. Kung na ni Umpong a pinagbantay da Dumeng ija outpost, tarundaan da dagita dataraken na amanok. Nasigurado nga ija ti ayan dagita agmamanok. Asino nga tatag mamanok? Ay, nagtartaraken ni ti manok, ti renundada. Ni. Rabudan. Ay, sinurot na kayam. Ay, sika talaga. Di ka lang mapanawan. Nasayat, Mike. Agkoyugdan, ta para sa ka. No sa dino ti pakariputan ijag mamanok a problema manan dito barangay wain. Malaintan. Oh. Agdiretso ta iji kamanukan da Oswaldo. Manamna mga ijay titurungan jag mamanok. Kasta aktibo ka na yun. Adda ka lata akaduak. Sikat ti bodyguard ko. No masalamaan tajag mamanok. Sikan ti makamuking kwa na rambutan wen. Kubabawa madagos, ha? Ala. Sige, mapandan. Magnatan rambutan. Kapilitan nga grundata mo ten. Amwek no ayan itanda Dumeng. Loko da ya manugang. Kundi pasugnod nga ta. Tapay ket kastauna yung tidanag ni Rosa. May ramraman pa'y dartaon na mapuyatan. Amu ko, daramidek, makita. Di na pagrason ka pa nagrundana. Tanda barangay tanawd. Sa di na sigod nga aramidain ti makipagrunrunda. Ijay man ayan daw Oswaldo ti Torngek. Amang no ijay ayan ti ado ataraken a manok ti tinurungda. Kita man, no masalam maaktay siksi a para pakanday di manok. No, siyak di makaun-una ijay Maya ti pampanunutek. Intan, ramutan, let's go. Come on. Di kag papaudi. Kadwa, ada tao dito ayan tipupukan lagi ti manok. Saka diti mangripot kagawad. Sakaw, Sige, agbanday kami dito. Kung maging may adagos no mapaluspos ang kagawad. agtalik kay kanikanyak. Riputak daytan. Maan ninawak daytan dalita. Raku sa kadagos. Dulin makapaluspos. Hindi kan makapaluspos. Saan adito'y kamanukan? Babae ka? Ipatan na ka. Di na karapopan. Huli ka! Tidak silawan. Tatang. Diyan! Impagtanda kayo! Ay, ayatok ni Dumeng. Iswa! Salbag ka, Dumeng! Naging papasugnod ka! Tagayam! Adar aramidam daoy! Nay, chairman, awan madinga. Ay, di ka makibiyang di saritaan ti tao! Tanod umpong! Nay. Ala, agawid kan, Dumeng. Tatang. Awan mo. Agawid kan!
tamatayin iti danag ipagpaspasog no dam nga asawam. Kahit mo tasyak tagpasognaod. Kagawad, amo mo no kasano magpasog no tilakay. Ay, stay in the German. Awit! Agawin ka! Uwan. Hanggang awan basol ko. Salabag ka mat sika babae. Ginak man ipaspasubo. Mangipaspasubo. Pasugnod ka no tilakay. Ano di tagainap ka? Siyak. Nagpasugnod. Ay, ang mga no ni katugangak. Domi, mabali namin. Bili, bakit ikapaot ti biyag ni Apong Kanlong dom? Mapalpalabasan ti kubed, ngam italangag sakit. Una, tatudo alaga. Yan talaga mat anatulnog alakay. Taysot naka-perfect iti protocol iti COVID nga stay at home. Madanagan dagiti anak na, agraman dagiti apo ko na. Imbag ka to sa nunayin anairot ti alagaden, may papaniti pandemya. Makaawi din nakita iti adayo nga anak kan nga kabagyan ni Apong Kalaw. Wala. Ay, kasla makit-kita kung ti pan nakapuno di nagdakil abalay ni Apong Kalaw. Sigurado na ita. No sumangpot amin nga anak na, agraman dagiti anak na, kaskadapo ko da, agkurang lakit di family house dan. Wala niya. Ay, among dam. Adda ka no nabayagan a request ni Apong Kalaw. Nga aging gaita ket sang kadagulit na pailaang. Request. Wen. Request na kano pailaday jay di damo na ti agbugsot. Ngam saan anatuloy anatay. Anya mo ti request na. Saan na kano akayat nga adag sangit inton matay. Kasta? Wendong. Sang kadagulit na kano dayta itan. Kaya. Siguro marik na talaga ang mabiitan, ti papatay na. Huwag nga ta. Agasa mo ti kapaot ti panagbiag na ya. Nasurok ang sa gasot na. Ay, wag. Sa nga gasot kat may sanan. Anya nga tamad ti rason na. Apay adi na kayat nga dagsangit inton matay. Kaya nangarod anaragsak to dagiti umay mangkita ken kwa na. Yung imposible nga awan to dagsangit. Huwag nga raw. Sa bagay, adda remedyo iti dayta. Anya ko matiremedyo. O di ko. Nagdong aw da iti maladingitan unay. Pagparangan da nga katkatawa da. Dung aw niragsak ti dung aw da. Anya? Mabaling ka di matikas ta. Mabalik. Kasano ko ma? Alaman? O di irungi it da ti dung aw da. Imbes nga irunga abda. Sa nga baranggayan ti agminatay, numatay ni Ama Kalong. Laki dia. Ison ti kalakayan ni tinagbugsutan. San la dito'y nagbugsutan? Amangan no iti pa intiro nga ilikan probinsya. Wala ya. Tinawan ang mapadayawan ni Apong Kalaw. Iliman lang na panatawan na saan. Tahan nagpandemya mo tayo. Pudno asa nga baranggayan ti agminatay no day jasin tinarian ti matay. Wala. Nangruna kat sigurado nga inaldaw to ti kadda ti maparte. Na babak nang dagiti anak day ti day di inabartula. Nanos mo't tinagbalin a caregiver na. Isulatan tinakakaam mo. Tawa mo't kabalay ng anak na. Nagagat di caregiver Nabali isudan tinagbali na kapamilya di lakay bayat ti panagsakit na. Taadan ang mismo di balay na. Nga mapay nga ta. Adamot anak na asan anak pa ni di Amerika. Ket di talaka bangibang mata barangay ti nakaikamangan na. San na nga ta? Ama si kaso di amada? Dajay.
Adang rod sayang gusang ang sakit tinagam di lakay. Tadi na makikita di anak na. Isa kaslati anak na, di caregiver na. Day tatirigat nan. Medyo agkabaw sa ngaminan niya, makalaw. Ay, ang mga no day jay panagkabaw nan, ti sana maanusan di anak na. Wankat nga taa. Nini. Makaturog-turog kan siya. Ay, ko, saan? Gagangay lang natin o suyab ko. Ay mong gaya madapapanak. Iso asi katagbati dito'y barangay hall. Sige, Sige lang ta. Agsuratak mo't lang, kabayatan ti kaddak dito. makamuka pa ila dito, ikagawad duming. Na. Pimanaw eh. Kasla yung gagaran na ti pamanaw. Kalahat nga na nalagip na. Ay, wansa. Yung gagaran ni chairman ti pimanaw. Tamo na makaturturo ka. Agsanagak man kit di titugaw ko. Iridap ko kit di. Ay. Mayat tagyan di titugaw. Isuot ko to'y face mask ko. Tama nga no may ridepak anak nga. Kababain no kilaat nga da sumurek kajak mapuutan. At makita na pa iti dawat-dawat ka. Ay. Wala saan. Ang mga nadamayaw-awa na papasit nga tatayaw. Bildad, ayhan mo. Bildad. Bildad. Ayan mo. Umayay, namaw. Adda ka di pa'y saan ko naibiling. Manja ka mo ah. Noan niya pa'y dagiti kayat yung ibilain. Damdamag ka raw. Ay, amaw. Jakmut amaw noan niya pa'y dagiti ibilin yaw. Amumay nga adda kabaw ko. Adda inlistam saan aya. Ay, wangin. Ay, nalipatak mo tayo nga adda impalis tayo iday. Ay, nay, kunak magkabawin ni amaw. Nalagip na mo tayo impalista na idi analipatak. Ay, amaw. Ay, oh my God. Makabakigtot kayo, mat. Ay, oh my God. Anya nga. Lagi po, no, anya pati saan ko naibiling. Mabitlaan. Kita tayo listaan niyo. Sige. Anay ka. Sapay matayak no madamdaman. Saan pa yung amaw? Ilistak pa'y dagiti daddo maabilin yaw. Alalala, ibagayo pa'y nga muna, sakbay nga bugsot kayaw. Dayto yun tay kwadernaw. Insuksuk ko nga militi pandag tikutsun yaw. Dayto yay. Isurat mo. Tay bagag. Tamao de dayto yan. Ay. Rakubed. Rakubed. Jesus, apaw. Ang COVID samay. Maudi abilin yaw, amaw. Wan. Maudi Ay, alalala. Aguyag kayo mo tan, amaw. Uyag. Tidandan agmoy. Ala. Isurat. Mao.
Sige, una mo. Datoy, isurat kaon. Uya, Uyak. tidandan eh. Nguya. Ano dito isurat na? Ay, anya ngay ngarod tayo tanamaw. Anya ngarod ngay. Inton matayag. Jak kayat nga adag sangit. Isurat ko namaw. Awan to ti agsangit. Rungiit laeng. Ituloy ka. Putang na itang iwat kan agong mo. Uwan namaw. Ay. Kubit sa amit na ito yan. Ay, puwera makaakarabaw. Mabilang, taisuot ko to'y aput ko, amaw. Nay, anya dayo taig mo apapil bildag. Tay listaan, ti maudi abilin ni among kalong. Aya, Wanay do. Nakumpleto ti listaan ti bilin ni among kalong. anya dagiti bilin na. Insurat ko dito, dagitay maudi abilin na. Awan to kanaw ti agsangit, intun matay. Anya? Mabait ka di mo, tikasta. Maipaskil ka no, iti punirarya, ti pakaamaw, ako nana. Maipare, ti agdungaw. Ay, nana. Kasta, ti kayat ni amaw. Nakarungiit, ken agkakatawan to kanaw, dagiti aglamay. Unay dayo ta. Nagsasala kanaw, ken makibeso-beson to kanaw, dagiti agsangpay, ta makilamay. Anya? Ay, saus. Maireport tayo dita Ang mga no adon ti makobay. Teka, adamot opsyon. No din to pa'y mabaliwan ti protocol iti pandemya. Tsatsalaang ti salaan da tapno at the distancing. Iso aya. Nyapit ti maudi abilin na. Daytoy, nalada. Basaom lagay. Ibaga mo. Ipapasampay lang man. Basaom. Manlangay. Inton itabundak. Awan ti aglugan amakip panabong. Nay, kasano dahi takoy? Magmaglanto, dagiti tao. Anyat sirbe ti ado a kwartana, ano di tayo agar kilay ti pagluganan, dagiti makipanabong. Asideg mati kampusan to dito'y barangay. Mapagpagnamay. Uray pa'y. May ituloy mo nga minabasaan day kayong surat ko Aniyakan sa. Dom, natayan ni Apong Kalong. Hoy, nangagkaw ti sarita na iti limaba sa mapanigi balayda. Ado ti marayat. Talaga asa nga barangkayan ti agminatay. Hoy, aggaraw ti amin. Amo ni tunggal bumarangay ti akamda. Wan nga raw. Kat ado gayam timbilbilin na kinibildat akirgibar na. Aya, Dom, kat maipaskil ka naw aging kainton malam dagi jay bilin na. Apagdarikmat ko na tayon. 24 hours lang timbilin ni Amakalong apan na kay masayag na. uwan tata. Iso nga alas 6 no bigat. Mayulugan ti bangkay. Ngam, adapay may sa abilin tinatay asan nga mo ti amin. Tamay sa kadagiti bilin na tisadala panangibaga, inton mayulugan ti bangkay dito'y balay na. Uwan ka no.
Yung bakit di ta nakasangkot matadagos ti may nga anak na manipo di abroad. Huwag nga raw. Yung adan samot sakit tinakam na, kadagiti kakabsat na. Mo kanya. Ah, Hindi pa nagtao. ne. Natay ka man lang sa Shush. ikapulos anak ka sarsarita. Ay, maragsak anak ka natay ka matla. Tatang. Ne. Doon nyo ti dungdung o ti balikbayan nga anak ni Apong Kalaw. Barong estilo ti panagdung audeta. Yaman ka. Pagatlapayag tarungiit nang nga abmot ti mangmangag. Gapo taday ta ti may sa karag ti maudi abilin ni Apong Kalaw. Ah, ay, ne. Katawaan na mo ten. Nabagaan dagita nga katawa tatang. Ang tatang ganda. Anya. Ay, naman ka. Ay! Alak! Kada kayo akaaruba ni amang ko ang makipagladingit. Makipagragragsak kayo, iti papatay na. Agkakanpa tayo, kas panragragsak tayo, iti bagbagi tayo. Bilgat, si kanti mangilid iti kanta. Wen madam. Ala po. Kumatil tayo amin. Kawagwagan tayo, titugtuglap tayo. Ala, kakapsa. Ang kakanta tayo. Kahit salaan tayo mutlaang, daytay kanta tayo. Baya! Bugawon tayo, dagiti dakas nga espiritu. Ala, bilin tinatay kakabsaat. Agsingkaw. Dagiti saan na amang yun na. Kadagiti imima na. Ay, singkaw. Ang pigsulmite. Dagiti saan amang ipadak. Kadagiti saksaka na. Maiparit, ti agsangit. O alan bildat, ibirit mo. Nalalala. At kakanta tayo. Nagsasala to yung aming kakabsat. Ang distancing wine. Mga kit day no. At dao may mangala iti bangkay. No saan tayo atong palan tibilin tinatay. So kantaan tayo ti Isam. Panakan tayo. Sumurot kayo. Why? La, na ito yan. Isam! Umisam ka man. Pala tayo. Isam! Salawan ko lang. Isam ka man. Inikam. Distancing. Aging inayat tayo. Anya, matanda ito yung panaglamay. Maudi arabi adagos ti lamay ni Apong Kalong. Takasano, 24 oras lang ang tikinid daw na panaglamay kan kuana. Sa nagadupay ti bilin na amasapo la maarami. Istrikto ni Ma'am Sandra. Awan ka no ti saan ama aramid kadagi jay bilin ni Amang da. Nay dumduma panaglamay. Wang nga raw, kagasam. Daytay pa'y kanta nga isam, tikinan kanta, kan sinarsala dagiti nakipagpartisipar iti urnos ti lamay. Narigrigat to ka naman na, hindi maarami din ton pamumpon. Hay, wan, saan da pa'y nga imbaga ti maaramid? Saan ko nakita ti listaan, tadi damot inraman ngayon paskel? Sorpresa ka no. Ay, naarte na unay mo day dyan at hay. Arami din latan. Centenarian na dyan. Isa may kanit importansya. Wan, anya nga raw, pagayatan jay natay. Iso anarigat mat ano di matungpal, taamangan numangal alya.
Babawi kasi mulsuro pa yung posisyonan. Kasano na kayo, Rosa? Nabanog ako nga tik-tik-tok dom. Atras abanti pa'y matilsuro da nga step. Kamsat! Tuloy ang ligaya! Rambakan tayo tibiyag ni Apong Kalong! TikTok, pabor! Amang kuya! Anyang tupay nga orasan no makadanon kami iti kampusan ta. Imbag atasaanan asimurot na tatangkan nanang. Kaasi dakat kuman. Ay, manja kondom. Idaw! Madam Sandra! Ay na! Aglus do yun! Nagiti na nga! Kami ako! Ay! Sisabong! Aglus! Ala! Naipakita ka niya! Makalong! Sardang tayo di TikTok! Sardang! Sardang di TikTok! Sardang! Oh, Umpon? TikTok? Domi, mabali namin. I can stop. Ito'y kalaban na medyas mo, tiyo sarang. Amukot na itriplim man day takaki medyas mo. Nalinis pa'y mudda ito sa may kadwala ang may... Anyan, sukat hamon. Di ka lamabain. Nagdugyot day ta itsura na day ta medyas. Nalinis mo. Di kunam. Ngam kita man ta kulor na. Kolor na nga rod. Gagangay na kaki nga rod. Kas na nga rod nakamurmursang day ta itsura na. Ure kalaba kas lama ka Domingo adi na sukatan. Kulor na lang ang dudan. Unay mo day ta sa umod. Paborito ko nga rod day ito. Ta, in regalo jay, jak mo amahal ma. Sa bali man ta panunot mo. Agpay sumay, amo ka, in regalo da ken kaday ta. No asino tinagregalo, si ka lang ti makamaw, ta di mo ibaga kanyak. So katam daytan. Dayto tiyo sarap. Yan. Nagmayat tirurubuatan da tao kay... Madetirurubuatan da kita midyasam adapan mo. Midyas la pasukatan. Tanakang... Saan nga rod ang dod? Tanaminsan lang inusar ko kinawan angot saka. Ngalawan, wain. Isulat na ti usaremon. No? Di mo kahit nga usarin dati linaba ka midyas mo. Inakarod di balangay. Sufang! Di mo nga rod ipanaw Iyag mo dito itamidyas kaon. May pasir ko anak takder dito ang perti balay na katuganga ka. Sino mo talay ta? Sino ka? Nagtaganit kami. Tatang, anyat araramidon nyo rita. Nagsip nga. Padasik man na padaanan, no agpakita di kaibaan, nga agparparik na ditoy. Adaya kaibaan? Sarasari tala iti ugmaray ta. Di kunam. Ururayak nga rod. Ami lang araramidon nyo. Inton ko mabaros kayaw. Ay, ingkayayin. Mga makigtot. Kit saan ang agpakita kanyak. Nagkunamad nga da kaibaan dito ayan nyo. Ni bakit sa kayang? Ay, jay taga na mugtuta naman lumang. Win. Ala, panawan na kito'y. Agawit ka na. Sige. Ilararamin din yan. Pilosopo ni Doming. Nalipatan na nga iso ti mangipagbaga nga dagagayim na akaibaan. Nagyaman ako. Ita'y pa'y nakaturog ni Rosa. Gamsyak. Ita lang agsuya apak. Takasanaw. Kasla makitkitak ni tata nga bayuyangan na iti babasit na parso.
Maturog ak mata. Amang ano mabati batak paya sirri. No bay ak atila samsam kanete panolot ko. Wah. Wah. Paya di matla bumangonan ni Sofeng. Si kun nga unan nakabumangon, ada pamati da mabagwagan kano ti modo di abumangon. Nang runa no kastoy akaldawan ti Biyernes. Italasak mo tagasikaso ti kusina nga gisagana iti pamigatan. Yakot mauray, limgak pa yung init. Aldawin, malunag tunti saratin mong ako na di. Saganak pa yung ito'y masapsapol di lamisaan na panganan. Sa akong tumapanringayin. Mga no, damot sa gubadit na, daita. Gusto ritan, inakriinganayin. Apay, agsakit ka. Apa yan? Uray lang makaipas na ikikitam kanya kon. Apay manin, aya. Awan. Ni, nagkumot lakat nga rodin. Insagana kon, ti pamigatan ta. Bumagong kan, ta mamigatan. Bakit? Anyat ko emang. Nah, agurok manin. Sufeng. Ay, alam, makamu ka, no di ka mangan. Pumuna ako, tani. Ado ti aramida kiji barangay hall. Panawak ka din ni Sofeng, ayak amo ti mapaspasama keng kuana. Ay, agpaspasugnod man ngatan. Ngaman niya kumati pagpasugnudan na. Saan ba takas kanyak? Ano di naksangway no kas di amaturog kaming ket. Umanay a pagpasugnudak no kwan. Ay, amangan no kayat na lang tagpapas sa maturog. Awan nga rod kadwa ni Nanang iti balayo, tatang. Awan na. Sino kumati kadwa na. Katatak mo iti barangay hall. Sige, mapanak nga rod ijayan. Bye, tatang. Wen, ingka kita ni Nanang mo. Bye. Sige, tatang. Anyaman nga tanti mapaspasamak da. Sapay mapan kami kumama ti Japon ni Raria. Tinasaya at inakmanlangan kitaan. Ala Nanang, pwede kay matagsaon. Kita hindak maalatan. Ay, agtungtong at kay maalatan. Di kay ka di makasao. Agsinyas kayo nga rod, no day bagay a problema yo. Anyat mapasbasama kada kayo, Nanang. Agsao kayo. Nanang, ay na magapadalag kayon. Anyat mapasbasamak yun. Kinasayaan, awagak na duming kan ni tatang.
Anyat ng rugyan ti di na palagsaw tata. Itay lang mo't nakariinga kitay bigat. Anadlaw ko. Inudumlawak. Di mo't la bumangunan kat immo na anakariing. Kansigod makiin-in no na bumangon. Nukwa. Anyat nagsarsaritaan nyo idirabi tatang. Ang mga nadaman diyo nagkinaawatanan kat nagpasugnod. Awan mo't. Nagkinkin na tawa kaming tupay. Tanalagip may dagitay plantitas kada plantitos ama kunkuna. Nalagip may dagitay nagdetinulad. Aminan dagitay nagsapol iti pagkwartaan da nagduduma apamuspusan. Anya? Nagkatkatawa kami. Nang runay din nalagip mi dagita agtiktik daw. Ay, way. Kasla agbala na kita tik-tiktok. Lagalas. Uno, nakakatkatawa ko na kumalangay. Oh. Anya tinakakatkatawa, Dom. Lagi tilalakay, kas kadawa bakit ang makipag-tik-tiktok. Agsalsala na kiti, ag yud-yud-yud, abuy aong kas kada butsyog na. Iti urela, agdaluyaw. Wen, dagita tinagkatkatawaan mi sakbay nakaturog kami. Aging ka analagip na tay dabiyana akaanakan na nakipag-tik-tiktok iti apo ko na akadwa na dagitay ukenda. Ukenda. Wen, dagitay uken ti naganak nga aso da ti kunak. Ah. Sa idikwan nagtungpal iti oray kan dagiti kaiban kas kada buruka ken mangmangkik ket agtitiktok da kanumit. Isuman ti nagkuna iti dayta. Ala, tila gayam na laglagip yun. Dagiti na pagsarsaritaan mi aging ga nakaturog kami. Ang mga mo't no punaw, nga to dagita makon ko na kaibaan, boroka, mangmangkik, kas kadaan sisit, uno, pugpugorditan. Ket pagang angawandan ni nanang. Ay, daytan ti santa yung ammo. Kasano nga raw dahin? Ipantayo iti doktor, Ay, manjak. Agkurad kayo. Natila pangit ipanan nyo kanya. Ay, Agkurad kayo. ay, nanang. Masapol nga ipanda kayo iti doktor. Manjak. Kaya't mo, tayo bitin ka nga kin nga ato dagita karay mo. Ni anya datang ibagbagamon bakit? Kanasino ti kaguram launay aya. Si Kakalbaw. Inak pagangangawad, ha? Ano tilanganan? Ala, kusukusuan naman itong tibok na. Asus, kunam lano aswang talanganan. Ay supeng anyakan sa... Si Kalakay. Pabalinsot ka nga ibitin di tatawa, makitam. Anya. Kaya ba? Ay saan supeng? Ay duming. Ingka agaya biti manumang. Sino aman numang tayo ba? Ni kadi bakit dupaya nga isyong? Ay saan? Tila mataltalang gutang mumutin si ka. Dumeng, ingkan. Uwan, sige. Mabita. Ada nang idoron kanya. Ano? Sige. Ada sana makita nang idoron kanya. Ay, adula amin. Ingka giding. Anya tararamidan ni nanangan. Anyat mapasbasamat kan kuanan. Pangatan. Di kag sangit rosa. Madam tamalaan. Adam tay manumang. Masya na kunay kan kuanan, Dom. Nakaibaan nga ta. Award. Sus por Diyos. Apor. Intayon. Jaron. Nene, umatayon ni nanay. Surutan ta, Dumeng. Ala, nanang! Papanan yun! Nanang! Kay natagaray, kanaalanan tituturugan na.
Ang mga numatayin ni Sufingko ay agasam inabate. Ay, ginak mo't unay pabakatin na Agusteng. Ina kong kunam kinday. Ay tiksamot tayo aman numang. Sukbit na ba? Basit a radyo. Hehe, kas makitambat. Awan pailat kurut-rut tirupak. Plulace. Uwan ay ha. Ay, napintas kalata oray 50 mo. Looking young, pailaeng. Ala, di ka natagare. Ag concentrate. Pagsapul-sapay lang mo dito'y. Pare! Sagsasalapi! Salapi ka na o. Shoo! Shoo! Sagpipiso! Ini. Luk-lukon sa mo dito abakit muti. Gusteng, abugbulang ka iti sinsilyak. Mangala ka dita pinaisaganak naikarga dita sabot tinyok. Wan. Ulik ba? Saglilima. Pito. Sagsasagapulo. Ay, wait. The face mask you dita. Ako. Dito'y. Butay. Nalipatak tay face mask ka. Ay, sus.Ag-COVID siya mo dito aman mo. Aday ta. Payatain. Kabsat bate. Anda ka dinamnama ama agasan ni Sufingko. Takaray ko nakmay. Agmulagat ka laing. Tapno masiputam. No agpakita ti mangas asing kanibakit mo. Sige. Sana siyak ti mulagatam. Manerbyo siyak nukwan. Sige. Nilaang bakit ko ti mulagatak. Thank you. Duapulo, talopulo, patapulo, 50, 60, 70, 80, 90, gasat, sino pa? Wartan siya mati ko kwintaan dito abakit. Aduh, sa garibo. Adito, umay kayo. Makariingan ni Sofeng. Taktakari. Sumungadan ti espiritu. Alumugan kan ni bakit mo. Anya. Sika, lakay. Nanay, hijak malapdan ti agito do. Ni kabsat bati. Apay nga ito tudunak. Awan, tagari. Idid mo kanyak amin nga duldulin mayaw. Imot ka, Gusteng. Anya. Ni ayan tagsasao. San samot ani Sofeng? Tanggam ti ibaga, ti espiritu. Ang mga nulib atin na ni bakit mo. Ay. Imot ka. Agiduldulin kay Chikwarsa. Agilimlamang ka. Irwar mau tay
Magang mo. Isaksakit yag sasao ni bakit mo. Di mo imutan. Nangagmaw. Anya. Awan ilamlaman ko. Palso ka ngagsasao. Pumanaw ka. Panaw. Apay pinapanaw yung matindi man numang. Kat di pa yung mat na agasan ni nanang, tatang. Palso na jay. Tila yung pagbaga na. Tatang, Nangalala ami di daya man numang si Kaduming. ko inrekomenda din ni kagawad padtok. Nalain ka na. Nalaing nga. Paspasarak ba? Ibaga na kiday nga da iduldulin ko a kwarta. Ibaga na nga imimutak ni nanang yaw. Na, Ah, gusteng. Anya tibagbagam. nakariing kan. Ay, anya kayo ka de. Kung namulano bang kaya ko na yung niya. No kasta. May hatan. Naagasan kan si Feng. Di ka man gusteng. Nabanugak lang. Naituro ko ti bannog ko ta kayat ko ti makain na. Anyayat sa sawam. Kaya ti asawan, saan kayo naluganan? Salbag kayo kitdi. Nagtik-tik-tukak lang. Tatinulat ko nagtay na buyak. Nanyala di tantir aramidan yung kanyak. Salbag kayo. Anya. Mabisinak. Agisaga na kakinditi mamerienda rusa. Ah? Anyan ni katuga nga kasupay. Isumot ang tinatagtagainip ko. Mayat may tigimik na. Naluganan ka na.